Ni utendero weja urio tari mwithemere na urio cungiriria kiha kinene itura-ini riri ria Inoi mwena wa Kiharu kaunti ya Murang'a thutha wa ituika ria tiri kuhofaniria family imwe andu ana magikirwo mukonde gukorwo makuite. Mbura nene ĩrĩraire ikiura utuko wa gukia umuthi niyo cungiriria ituika riri aikari makiuga metirwo ni mukayo wa andu makihoya uteithio mathaini ma kiroko. Ndoka kadona gutire nyumba na kumona andu gutikuonekaga tuguthiaga uguo na fulani ora mundu aramenya haria nyumba ikoragwo twauka twarora na kuma andu kwaja gucaria haria mundu areciria nyumba ikoragwo hatirĩ kindu gikuonekaga. Aria mokire gwitika mbu meka mituki nari guthara mioyo ya andu ana a nyumba ino no kwa mutino gutirio no mwe wao uhonokire gikuo. Watoto iko na mmoja anaitwa Nefati Gakuya ambao tulimtoa tukampeleka hospitali akaaga akiwa jiani kwa hospitali na ni mtoto anasomea Kaganda Secondary School. Na huyu mwingine anaitwa Helen Wagale ni mtoto pia wa miaka 14 na anasomea Kaganda Secondary School. Kwa hivyo ni wao wanne ambao tumepata watatu wakiwa sio hai. Ituika riri gutamburukite ta uraihu wa kilomita 1 na gukura itina cia macani aikari aria makuhiriirie gicigo giki na kungi kuria kugumagirwo ni mogwati ta maya makiurio meke mituki guthama niguo gwithema mitino makiria. Tunawazi Muhame chief wa aria atawaelekeza mahali kutapatikana nafasi kama ni shule hapa ya Kaatia ama ni kanisa hapa. The national government pia pamoja na county government tunapanga kuhakikisha kwamba tumehamisha wale ambao wako hatarini. Karibu familia kama 20 kuhakikisha kwamba wamehama wakati wa msimu wa mvua ili kusiwe na hiyo hatari ya kuangamia. Kuhetokera ndumiriri kuri nyumba cia mohoro thirikari ya Murang'a ni yugite andu aria maikaraga ngurumo-ini ni magiriire guthamirio icigo-ini iria ire iguru. Oho ni kuheana irio kuri aria othe mahutitio ni mutino uyu na ninge ni hingite weji wa mahiga kware-ini ciothe cia mwena ucio. Matuika maya ni mahutitie icigo ingi ngurani ta Gathaithi, Kabirwa, Mugoiri, Kinyona na Gituge. Itura-ini ria Kabirwa o guku Murang'a family 25 itigitwo itari na wikaro kurumirira muiyuro wa mai riri nacio daraca nyingi cimomokete kurumirira kiguo kinene na kuna kwa njui ta Mathioya. Kwiragwo kwigita tiguoya na kuona mbura ĩno no itanyitwo guthie na mbere thiini wa icigo nyingi guku bururi-ini riu andu aria maikaraga icigo-ini iria igumagirwo ni muiyuro wa mai kana matuika ma tiri matigukorwo na wiki o tiga guthama niguo kugitira mioyo yao na gwithema mitino makiria. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wandurwa.